I napokon vam donosimo drugi deo kvalitetnim youtuberima koji zaslužuju više, a koji su to? Proverite u nastavku. Debeli ali srećni. Prvi na redu je drugi kanal Cila koji nije baš nešto aktivan, ali kada izbaci klip taj klip pamtite zauvek. Da, već ste shvatili, u pitanju je kanal Debeli ali srećni. Kafanska TV. Na red je došao kanal koji zaslužuje hiljade i hiljade subova jer je fantastičan. Tamo ćete naći animacije koje će vas u isto vrijeme nasmijati i ostaviti bez daha. Naravno, još jedan u nizu kanala koji bi apsolutno trebali posjetiti. Kafanska TV. Vivid Cinema. Niste znali za Vivid Cinema? Sada je pravo vrijeme da saznate za kanal koji će vas oduševiti skečevima. Nasmijat ćete se, uživati i što je najbolje dobro se zabaviti. Da, pravo je vrijeme da postanete jedan od pretplatnika ovog kanala. Nervozni igrač. Bio je u našem intervjuu, sada je naša preporuka. Nervozni igrač. Kanal na kojem ćete uživati gledajući raznorazne gameplayove. Snima pretežno manje zahtevne igre što je dodatni razlog da posjetite ovaj kanal. Dobre ideje. Već smo rekli da ovo je jedan od najkreativnijih kanala, kako sveta tako i Balkana. Rećemo još jednom ako treba, ovaj kanal sadrži gotovo sve, te kreativnost do neba. Dobre ideje čekaju na vas i u vama traže spas. Muđa. Da ne prekinemo tradiciju, evo i 600 kanala, u pitanju je gamerski kanal Muđa. Fenomenalni gameplayovi su to što karakteriše ovaj kanal. Svakako ga posjetite i uživajte u nezaboravnim klipovima Muđe. To bi bilo to što se tiče ovog klipa, znate već proceduru, lajkujte nas na Facebooku, pretplatite se na kanal, do sljedećeg viđenja. Uživajte!